Brother Orlando Tekan, Brother Yones, Warok pada Richard. So, warok gini pada QN lang ini, tapi dah berkesin wakilan ia pada Islamu ia wakila ia kesinau mule, wakila pelak ia kepor berkodok cengki banuan dan berkerau ia ke legasi jingdap cispa setiap kebalan Katolik ada di kesinau mule dari cengki. Dan jingdam cengki, dan jingdua cengki pada ngiraki banburom yang kebentar kesini. Ban ipriang ro yang keburam yang ublay na kebentar kelawai. Takin padang setelah baang kami, we honor the past, we celebrate the present, and we embrace the future. Tengin wai agar kita masuk pun bah ngin priang ni jadi jengkerku yang ublay, kamtam agar kita centenary jengki, but terpang how New Zealand Jubilee agba upagukui ukot uweringi ban piang ni kejingai jong blay ban embrace kata the blessings of the Lord, the blessing of God. Hagan ni Islam Jubilee kat bangi dang long kita ke pilgrim kumbaang mentan tongin phong dau Chris balong bijing syai jong kepertai ban kunjuro ban long bijing syai jong Chris ban phong dau Chris kadai bijing yale jongi man lagasni kumbaong Paulus ini to duai berbor long dibasorit long dibacania haublay nama ting habang ni kendo hantam sapang bijingma bijing penyel kupun bijing ya dom bijing ya pai ya pra ting ni ong ngi ngimla. Iburan iya kekur yang suyam hantam tuki kon di si bujong ti jonga le ngila bana yu ke bata si tak urang wan chine kedua kedua kemen kepala BKT ngasai ke sinai so bha ka ben sai tam ka ngila bana yu ke ke ulu bujong ti jonga kemen kepala BKT tapi apun kre ke se ban sa skor ka ti ke jomu ling bau su ki berit jomu ulu ble ba e mo godana khma jini mata ne kelman ai ba ke ne ka sur ke jomu ai ba ke ne ka ti ke jomu ai ba ni ro lut nang du break track and jami kan wan ba chimshar ni ro lut ka mansi ko jom ti jona ko min para baye dia uni u de break ba em u break ba la do jong ti jonga le ngila bana yu ke bata si tak urang wan chine kedua kedua kemen kepala BKT ngasai ke sinai so bha ka ben sai tam ka ngila bana yu ke ulu ke jong ti jonga kemen kepala BKT
Kami nak pengkret ke saya bangsa skor ke kiri ke jemu limbau suku berit jemu. Uni ublay bagi menggunakan rahmat jini matahari kelemahan. Ay bagi ni ke sur ke jemu. Ay bagi ni ke kiri ke jemu. Ay bagi ni ke nur ke nanu ublay track and rad jemi. Karwan bacim syar. Iru nur ke mesin ke jemu tiga jona kami para bayi dia. Uni ublay bagi ublay bala